No, pero cabrito, está bueno, no son
gol. Lástima, Pérez. ¿Cómo va, eh? Cuidado. Fran, cuidado el hueco, ¿eh? Cuidado ese hueco de la bala.
la que está dando el cordón, ¿eh?
ver, Chimo, atrás, atrás. Mucho, Pene, mucho, tío. ¡Ole! ¡Gol, Pene, gol! ¡Gol, Pene, gol! Chimo, ve, va.
Ah, puede ser también. Vale, vamos. ¿Ahora hecho su maestro? Ya, Timo. Ven y tal, ven y tal. L'etiqueta m'agrada no, l'etiqueta. Ja? Sexy, eh? Juan 12, la produttora en primera i no m'hi diu. ¡Mucho, Pedro! Nacho, eso. Vestirá, Lástima. Òscar, faria una miqueta. ¿Lo ves? 13 o 14. 14. Yo creo que está claro, igual. Ah, giusto, perché non so. Pablo, ¿cómo te has hecho el síndrome? No va a quedar duda. ¿Qué te pasa, coño? Això.
tantos días que te toca penjarte, Sí, hòstia. A l'últim este últim tanto que ha anat així, ha anat allà, a l'últim ja i si te fem faltar 5 minuts. Tu haver arribat ahir, lesió, i fas Cuando hay salto tienes en terra y lesión. Perquè havíeu presentat, hòstia. un paio de darrere, que tens en compte. Has de dedicarte que vol tirar allà i fer mal. Vol tirar allà i fer mal. No plegues ara. Si la tires quan estàs ahí i la tens les possibilitats de fallar, la quedes saltant. Tres goles que te fallan en el área. Lo que no falla. Però no ha entrat més, que és el que te dic, és que treballar una miqueta més que a ell li entren bones. Però tu te costa, claro, tu vols, però si tu saps que tens que fer 1, 2 i 3, tens que preparar-te un. Tens que agarrar i vaig a tirar una bola llarga, me fique davant d'ell, me vindrà de voleo, la tire baix i a la següent doble. I tens que jugar això.
però tens que tirar-la darrere, tens que agarrar i dir, pues si vaig a jugar a jugar-me-la, és el que te deia jo, te la tens que preparar, el tens que tirar darrere de tu i quan la bola te vinga la volea, agarrar i tirar-te en pasillo o saps? Però el tens que llevar per el mig, si el tens davant de tu, pues no el buscaràs el punt i al zaguero si vas forçat, la doble i la dones a la mà i també no t'haurà forçat. Claro, no és el mateix que tu plantat i tires una doble perfecta que agarres guia i si la tira darrere, tires la doble i te l'agarre i encara te matxaques. Què fa? Ja se vaig a fer de xiquit. Espera, don Miranda. Està Pablo, a veure si hem vist el punto que s'ha fet. El lagarto, l'inicial... sí? Vale. Semana pasada, no, la otra. Está en acaba la segunda. Entrará en puta madre ya. Se limita a entrar en 4 segundos, ¿no? De matí, esta setmana, l'entrenament de matí, esta setmana. Sí, perquè... Tu, Marcos, vas de tarda, ell disponible, ell també, jo vaig de matí, però Carlos sempre s'apunta. Entonces, si voleu fer partida, pues parleu i feu No, yo debe esperar. Pero Pues organiseu, ¿estás escuchando? un puntero. Que debe esperar. Dice entrenar. No he hecho contra mí, no contra el Beto, contra él, ¿sabes? Porque son choques del pasado. No, Tindrà Andrés o tindrà, no sé, és que ja por aquí... empiezas a hacer guardias y ahora que está de guardia como que la bola pesa kilo y medio. Pero bueno, no se pongan eso. Això, ja, chiquillo? Pablet, arriba les corres.
Agárrala y después le dice la segunda, cariño. No. Qué chill, volvemos. ¿De qui és este baloncito? Sí, cógelo. ¿De qui és? Bueno, volvemos, animémoslo, Creo que no necesita. Más de pianista, se nota que no va muy a l'hora, ¿eh? Gol! Barbaritat. Bona primera. Vale, Enrique, gana. Con más. Si la tres paradas de tres, Tranquilo, va atrás, no pasa nada, va atrás. No creo tampoco. Bueno. Se mata, no está.
confíes, Pablo. Es igual que l'Arantes se'n poc arriba i va sonar. L'Arantes no arriba i va sonar. És que està ahí així a mitja paret i avui vam de lujo perquè és el que més m'ho ja ho sé, estic això estic equivocant i posant això. Raúl está ahí, ¿no? Raúl. ¿Está ahí? ¿Lo ha visto? ¿Sí, está ahí, no?
Tía la compra ahí. Que mareja ara, saps? Molt bé. Una més. Molt bé, Pablo. La trigonometria mos diu que no arribava. Jo he calculat entre les caules. Però era fastidiós. I no arribava. A cap de l'equip. Perquè fa el cavall no va.
Bravissimi. Venga, cazzo. Vamos, va. Va, Luis. Bien, María, comando. ¿Cómo? Sí. Igual. Sí. ¿Sí de qué? Sí. Ah, vale. Ay, Enrique, no se ve. ¿Hasta cómo eres tú? Guaqueta? ¿També és prima? També és prima. Vinga, Bollet. Baixa ahí, a Bollet. 10 a 10. No sé mai fam, 10 a 10. No té fam? No sé mai fam, diu.
¿Sabes la pilota? Así, la pilota, que la cámara de mi Perdalo, pero perdalo. O sea, no, es que claro, esto. Perdalo. Vale. ¿Quieres un ruido? Frío. Doble 6 segundos. Ay, que soy una doble. Es una merda. Perfecta. Mira, mira. Has fijado, ¿Ves? ¡Ay!
Sí? O així? Ahí, Choto, ahí. Ahí, Choto. Ai, Tortuga Ninja! Dos jugadors, Ai, Tortuga Ninja! Avui s'ha apretat la Ai, Tortuga Ninja! Dame un cigarro, ¡eh! S'ha de patir, com? Guanyar s'ha de patir. No s'ho guanya sempre fàcil. Però quan bufa, juga allà, però... Que a vegades, quan bufa, tens por de que te salga. Tu a l'aire, que fa alguna d'això, i veus, a un cop és un poquet al braç i... Claro, mira, está saliendo todo, y ahí estamos. Levanta la bola, coño, sin miedo, levanta la bola. Doneu-me foc a algú, per favor. Mira, tú te trencar, canto. Carras, dos. Pablo, bé. Aquesta última del 14-14 devia molt ploguda. Quan ploguda és un poc que és. Ja, però no, és que no... Què passa? Quan tan ploguda és que no és la distància, A millor